None nyawawa izo mpa. Izo mpa kutaramika kufutura ngikapesa ngoba kubana hingisuma. Wahingi yurumoki mu mutwe ivyo narabimo bwite. Hayi kabata kukavuga wame. Kukavuga wambwa. Ubwo boyo wanyu mukuye rukuru. Aha mu muteso. Ibintu byakuza mu yuba mwasama ku bantu. Jero gukura mwitito ngani. Wambwa. Uraza no ibyo bihuzu byabo tumenya muri abakecuru. Iyo njundi y'ikirato yato yambaye. Ariko sinari nakubonye igihe uri muri rukimado. Ubwo runtu ntikwinjira mu rupangu rwawe. Uratara kwambara inzu. Ko abantu bambonye ndi kumwe n'abantu bambaye uko. Rega nijyo kubigira karofa. Kubigira karofa. Uko mu yuwayi. Uko mu yukura mu Kiswahili kwanza. Wavuze ngiki? Urumuyi wayi ndakwica. Tugende. Yuwaya. Yuwaya. Nuko nakumvise. Dogo, imodoka wewe aho kuruka imodoka urayibuka? Nawe wibuka? Urayibuka nawe wibuka? Nawe wibuka? Nima tawe wibuka rero urahamenya ko ngo usubira utano burofu. Tugende nawe wambuka. Ugiye kuri umuyu wayi ndakwica umva nabahe konzi we jo wasa hagara hwambwa winjira ngajese na siba soka hamba kire mwivuga sakire mwamaguru hey ndapfuka pfugiriza wambwa wa museka mbesile kokati mayonnaise otudamene ngofu mbesile we ugombye kwigira umuyu wayi ugombye kwigira nyene urugo ugombye kwigira ndega ukazi ariko regere kitazanga ngaha wambwa stand haguruka ariyo twashitse hano umuhera nimba mama yabarungitira ngo muze mwasama n'ibitumbura mugiye gupfa nabo yuwayi nkene mfise ibintu by'iwanje mu mutwe ngatosanga ubwo yuwayi wabutanye ukamenera ikintu mu mutwe ndosika ndakumena ubwonko injira utamu we kwanza we kusuko wewe ari wafunguye wewe kusa ninyo mu maso singambo we ni wa mugabo y'umwa yari kimbese yariye injira ndani rendi pole taratibu bavyita mu Kiswahili taratibu mu Kirundi ni gake genda bukebuke hanana urugo rumogi rwawe we nibiki ibi byaka byo mwibarabara we nawe njira handa gufunza ninje ndani wambwa apara ngo uri kurani hani kwanyu bajo cyuwanyu show nendo karaka injira ndani uko korumayi bo joka hapo maraya mkubwa we injira ndani ndani metane no umuseka we nje ndani wayi njewe wanyu tena nukosha kukanubwira so sindi so na nyoko mama ko izi hiya kweli urasoho kende wanyu nyoko kenda kwa kende mutani bamfunga ngo nipye umwana we takushoto mugare moya
Ngatende twabuke. Nonga. Dogo jenda guhamagara ugakwepa mushenzi. Nyine ururimi rwawe kwanyireye. Uzokwamera unyerera nzokwereka. Kimveze ndakubwira neza. Ubishire mu ngo rubasi rwawe rw'ubutwe. Wana bwa buyi wayi bwawe bimwe wama warekere. Urabona ko ngiye gukata. Sivyo. Urabona bugiye buyi wayi bwawe wavanye ruguru rw'upankarite mu butwe ngo ntabwe ngo office. Wawe budo munyamuki. Ni hene sa we hakagira ikintu usanga wononye mu nzu yiwanje. Ari kuramba batsi. Ucumenye wundi we neza ni ndasanga hakantu wononye mu nzu ndazi ko muri wayi. Hama urabona byo sange byose wabipanze wabisize hari. Urabona ibiti byose wabisize hari. Ndakubwiye gute? Sange nabyanduye byose nabigushize batabigushize. Nabishize hajya. Oya wako sanga tabyo wakoze. Ucumenye icyo tukana hari utanga umushenzi. Tingisha nyashi. Tingisha nyashi. Nakata yakam. Nataka nikufile meudu. Nikufile meudu. Nataka nikufile meudu. Nikufile meudu. Tingisha nyashi. Ah. CAMAMARE ni hari. Aho yahaye amaze kugenda ku kazi. Nkamurondera kuri telefone. Namubuze nanigira akazi. Oh. Sagiye kweli. None nimwishije ndani basi. Kamurindirira ngo mubuze kuri phone. Nta kibazo. Karibu ndani. Meze neza rero. Kubona we. Hama vyiza kuba wemeye gushika ndani. Ndabikunze gose. Mukagiye hajya sometimes nkunda kuganira n'abantu batwa twibwira bitwa bande. Ahne. Jina nje banyita Maya aka official. Nashimye ko ushika ndani kugira ndakubwira inkuru yose kumeze gutya. Nta makuru vyiza. Witeguye kuyumva? Ndagufisisha. Hama CAMAMARE ndakubwiye ikiruva ni gikopo gitoboye hose nk'ijipo. Ntabwire kigira. Bonye ndakubwize no kuri. Hajya yaje tu mugoma muje guhura. Jimba ndabizi. Utibuti. None ko acetse kumbaza mistari aza kukubwira. Byose yaje ndamupangira. Je ku mistari ndarenze bafite bose ndabaha. Badiamone nkaba mistari ba Chris Brown ni nabapfuye bose baraza nkaba. Kuko ni kuzimu baratanga mistari. Iwanyu hari udukoko twinshi. Ibi nzobikosora rega urupango no kwanje. Bimenye. Yugo yaba narinzi yuko haza kuza nk'umudemu mwiza nkawe. Ibi bintu byose nabisanga bisanzwe gutyo ariko nizera ko ndi munsi uzonikuza. Hamara tukagutse ku bya CAMAMARE. Nta wundi uretse jiwe gusa wibogara nka jiwe urabibona. Urambona gute? CAMAMARE ari umunsi wigera ubona afise kuboko nk'uko. Nawe uterura icuma kuvuga ko umusinga cyangwa uterura icuma gusa. Jewe nerura imodoka nazijya bene. Iyo zapfuye ntibakenera ijeki. Ijeki ni jewe nyine ndayitura nka kamatari. Ujya n'uruzingo naho haruguru hari akagenzi kiko kakazingo niko batembera. Nta wundi muntu Jesse no mukinyi makijya n'ikizingo. Kajya nukibona. Ahubwo mbere ndabura nuko nabikubwiye. Ndibaza rero navuze byishingira abantahuye. Icyo ndiko ndakubwira kura mu mutwe ka CAMAMARE nta bwenge afize. Nagakopo gatowe yose nk'igikoko nako. Kajya ni bamwe babita inzanga. Ibizengeze hengera amaze ko n'inzenga bizengereza izengerera ku mazi hejuru. Mengo nta biro gafize. Nakarofa kajya gendaga nagatunze iminonzo. Kizera no muraba bogare nka twebwe ababosi. Ajya nabakuga. N'igihumbi. Aho usanga tubiba tugiwa kanga.
uraza kuvuga yamarindije ngaha akanamuvyimiriza akagira gute kimura numva induru ndi hariya akavuga ati newe cyamara ni aje ngo mva amatwi ngo petifere nta kintu cy'ingumanutse cyo muri kandi ko ndakufasha ikora kintu uraje nkavuga ati mama we iki gihungu nakikuye rukundo n'ibintu bitangwa kugira utije namushora no kwishurira nje nagatwara kwishuri bene ganda giheze gicira inkonda zigera ku mukondo abona ku mukondo gusa nakumavi uri kurabona rero naringiye we urikora nuko cyaro abishimye kumaga barero ndongo tugende ko agaranga ngashatiya ba grand frère Ash, wavuze ko uterura ivyuma. Ga ukora wangu ukora kabo. Ngenda kugenda kwica. Wa harameza biru umaze nga. Harameza biru umaze nga. sindavyibuka Wabonye rero kwiba bajaduze utanguye kuva. Njo. Wabonye kwiba bajaduze utanguye kuva mu bintu by'waje. Sibyo? Unuka mu bantu. Mbado. Nibaza inzira yakuza nyuma yitse. Inzira ubwo buryo nasize nakubwiye kinga hawe. Jama hasi. Hasi. Poma. Bikuja he wanga. Yakakubwira urofa tendi seriye wambwa uri kurazana urofa amapfi. Barero to umbwire ntapo mwaje nakubwibwire. Umuhanga kuraho nyene. Shaka umbwire neza ukuntu teho nuka mu bantu ukirikuranyararaza. Jewe munzi wanze uswemera. Uri gusa. Nakubwire ukomeye nyene. Kumayo wambwa uteza kumbwira ukuntu tewa bagenda uranyarara urasubi pima nakwere urasubi nirwa banzu direct ngoma ndakukora injira mu ingo kucha wihuta ingo aringe mu nzu warumkiye uraze ngoma ndakukora injira mu nzu twari ibintu byawe byose kaja gashakoshi wazanye uzanganda genda koshima nyaruka genda nikida oje sanga Nenda gutuma sha. Zabuze garazire muga. Kaga pantaro kangi karyoga kamuna roko kugu. Okay. Genda kwiboti urabona hano mwana ndagutuma. Uce kwiri barabara. Sebe. Urari barabara tutadini. Uce kwiri. Hajya hano twakatanye hose urayibuka ari wati ngomba ndagutuma. Sebe. Hajya hano twose hose twatana urayibuka. Ururika imodoka urahibuka urahibuka mushenze ko ndiko ndavugana neza cyane urahibuka mba rero maya hajyana ururika imodoka nyamuhibuka maya ariko papa abariyo urira kimoka aho sinda kumenya aho ururika imodoka nawe nitujana kubazanye Grafrere wawe genda wabarirwa nabi wanyu wa mushenze bazi zizozura gutongoza nzoca kumupatiri ba Allah